as imaxes da neve. A neve, o frío, a fin de semana pasada, por certo, por neve, o entorno que sigue aínda con esas temperaturas baixas. Xa lles digo que cambiará, pero moi pouquiño nos vindeiros días. Saúdos, moi boas noites, están en Estrada Televisión, este é o tempo de información. A partir de agora mesmo abrimos xa o camiño para chegarnos a información máis importante da nosa comarca. Contamos ya a partir, digo, de agora xa en titulares. Típicamente invernal, con la influencia de una borrasca que nos traía pues inestabilidad, precipitaciones y cota de nieve en valores relativamente bajos. De hecho, durante la jornada de hoy lunes la cota de nieve llegó a situar tan solo a 500 metros de altitud. Si bien durante el fin de semana, pues el sábado estaba sobre los 700 y ha ido bajando progresivamente, como digo, hasta la jornada de hoy lunes. En personas nos hicieron falta unos 130 kilos de garbanzos, 30 kilos de pata, más otros 30 de estómago. E aí salen as contas que se están manejando actualmente. Si dividimos 8.000 millóns por 45 millóns de habitantes, salen 177 euros por habitante. Multiplicado por 22.000 habitantes na estrada, salen unha inversión na estrada cercana aos 4 millóns de euros. Turismo termal de Galicia. Lugares inesquecibles para esquecerse de todo. Na Estrada, do 5 ao 8 de decembro non fagas plans porque tes unha cita no Pazo de Exposicións e Congresos. Cutru Party 6. Durante 4 días, 300 participantes. E ademais charlas, audiovisual, torneos, descargas, móvil e regalos para todos. Cutru Party 6. Apúntate en cutruparty.net. Organiza Asociación de Usuarios de Software Libre de A Estrada. A neve é protagonista. Esta fin de semana foi marcada na nosa comarca pola neve, tanto no máis cercano como incluso nos altos, un poquinho máis lonxanos da estrada. Que no pasaron moi ben foron os rapaces, os nenos que puderon xogar con ese elemento branco que molla, pero menos cando un ten menos, valga a redundancia, de 7 anos. En todo caso, a situación é aínda estable, a lo menos, según nos chega dende Meteo Galicia, continuará nos vindeiros días en estabilidade en canto o que son as choivas, pero eso sí, parece que o frío empezará a remitir. Para coñecer os datos, achegámonos precisamente a Meteo Galicia e desde ali contannos justamente cal é a previsión para os vindeiros días, pero tamén o que acontecía na fin de semana. Bueno, pues un fin de semana típicamente invernal, con la influencia de una borrasca que nos traía pues inestabilidad, precipitaciones y cota de nieve en valores relativamente bajos. De hecho, durante la jornada de hoy lunes la cota de nieve llegó a situar tan solo a 500 metros de altitud. Si bien durante el fin de semana, pues el sábado estaba sobre los 700 y ha ido bajando progresivamente, como digo, hasta la jornada de hoy lunes. Precipitaciones, bueno, pues considerables a lo largo de estos días. De hecho, el sábado recogimos un total, por ejemplo, en las estaciones de Santiago,
cerca aquí en el concello de Boqueisón, por ejemplo, 13 milímetros de precipitación durante la jornada del sábado. Temperaturas mínimas bajas en torno a 2 grados, hoy han tocado fondo, podríamos decir, durante esta prolongación del fin de semana, por así hablar. Tan solo hoy una mínima de pues en torno a 1 grado. Si bien las máximas en ningún momento del fin de semana han llegado a superar los 5 o 6 grados. Por lo tanto, como vemos, resumiendo, un fin de semana invernal con precipitaciones, nieve en cotas bajas y bueno, el viento sobre todo un poco moderado la madrugada del sábado, si bien tampoco ha habido rachas que resaltar a lo largo del resto de los días. E cal é un pouco a predición, a previsión de cara aos vindeiros días, as vindeiras horas e tamén, lógicamente, o que nos agarda de semana? Pues sobre todo lo más resaltable van a ser las temperaturas, que se van a suavizar. Los vientos van a dejar de soplar de componente norte, vamos a entrar ya en la influencia de borrascas atlánticas, que como sabemos pues traen vientos de oeste, por lo tanto temperaturas un poco más llevaderas, van a ser más suaves, más frescas, más típicas del otoño, no tanto del invierno. Esto va a ser lo más resaltable, como digo, de estos próximos días. Si bien mañana quedamos en una zona transitoria entre bajas y altas presiones, pero sobre todo aguardando la llegada durante las últimas horas de mañana, sobre todo el miércoles, de una borrasca bastante activa, que a partir de este día ya nos va a dejar cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la jornada de miércoles que pueden llegar a ser abundantes y momentáneamente intensas. Esa situación se va a prolongar pues prácticamente ya durante lo que resta de jornada, como digo, con circulación de oestes, bastante humedad y frentes asociados a borrascas que nos van a ir visitando. Por lo tanto, mañana sería el día que en principio va a permanecer seco, si bien esperamos por la mañana todavía bastante nubosidad. Por la tarde habrá muchas más ratos de sol, las nubes serán más dispersas, pero en general el ambiente se va a mantener más o menos un poco oscuro, ¿no? Temperaturas, como digo, aumentando estos días, ascendiendo poco a poco, tanto las mínimas como las máximas, pero vamos, no vamos a superar en ningún momento durante estos próximos días. Nos seguiremos acercando a la cifra de los 15, pero en ningún momento lo vamos a superar, como digo. Pues moitas gracias, en todo caso, bueno, hai un refrán que di que nunca chove que non escampe, esperemos que sí. Por certo, aproveitouse a neve para xogar, e de que maneira os máis cativos, non? ¿Cuál? ¿Cómo? A neve, que se aproveitou para que os máis cativos, polo menos, pues pudiesen xogar un pouco. Pues sí, además que no está muy lejos la nieve, en la zona de Dozón, sí. Muy accesible, podemos ir a visitarla allí, pues por lo menos yo creo que durante el día de mañana todavía aguantará antes de derretirse. En capítulo máis local, outro dos puntos de referencia hoxe é o Concello da Estrada. O alcalde, José Antonio Dono, facía as contas, non sei se da leiteira, pero en todo caso son contas sobre esa nova disposición para o que é o ingreso que terá o Concello por habitante aquí na Estrada. Fálase de preto de 5 millóns de euros. Ben, que é o que sabemos entonces? Se están dando cifras. Bueno, como xa se dixo, a inversión vai a facerse en función dos habitantes e en principio parece ser que nada máis que en función da población. De aí salen as contas que facían algún alcalde estes últimos días e de aí salen as contas que se están manejando actualmente. Si dividimos 8.000 millóns por 45 millóns de habitantes, salen 177 euros por habitante. Multiplicado por 22.000 habitantes na Estrada, sale unha inversión na Estrada cercana aos 4 millóns de euros. Eso significa que unido o 1.300.000 que acaba de aprobar o Pleno, a Estrada faría unha inversión en 2009 superior aos 5 millóns de euros. As obras ás que se dedican ou as que se poden dedicar esta inversión pois son obras de todo tipo e a condición é que creen empleo. Polo tanto, teñen que ser obras non planificadas nin presupostadas en ningún exercicio, teñen que ser obras novas, é dicir, obras que se fan ademais das inversións que xa estaban previstas nas administracións e este diñeiro non se vai destinar a inversións que xa están previstas ou presupuestadas ou aprobadas. Pois o Concello da Estrada o primeiro que vai é confirmar cal é a cantidad que lle corresponde, evidentemente. Estas obras van a ser controladas desde o Ministerio de Administracións Públicas directamente cos concellos
E o que hoxe en día creemos que vai a ser o proceso é que entre o 10 de xaneiro e creo que o 20 entre o 10 de decembro e o 20 de xaneiro habrá que presentar memoria valorada de todas as obras. Do 11 de xaneiro ao 20 de abril, máis ou menos, contratar esas obras. É unha oportunidade moi importante para o Concello da Estrada, porque se se confirman as cifras, e como decía antes, estaremos falando de máis de 5 millóns de euros en un solo exercicio, que sería unha inversión nunca realizada, ni nunca previsto que se volva a realizar próximamente, desde o ámbito estrictamente municipal. En principio, esta inversión debería de afectar a todo tipo de obras, é dicir, que en principio deberíamos de tratar de facer, de actuar sobre os viales do Concello, sobre saneamiento, sobre locales, escolas públicas, rehabilitacións. Teremos que contratar as obras con ese compromiso, é dicir, que probablemente dentro do que son os contratos, pois habrá que valorar o número de postos de traballo que vai a crear a empresa que queira fazer as obras. Eu creo que será unha cousa determinante, ou pode ser unha cousa moi importante a hora de facer as contratacións, que as empresas presenten oferta do número de traballadores que se incorporaría do paro para levar a cabo estas obras. Este plan é fundamentalmente para o emprego, e con esa perspectiva pois temos que abordalo. É dicir, que é un plan que ten que ter como primeira prioridade crear emprego, como primeira prioridade. Por lo tanto, se habrá que ver como se fai eso, e a propia orden ministerial supoño que pondrá as bases para facer esas contratacións, porque o fin fundamental é crear emprego. Vexamos as historias do Concello para chegarnos a outra máis inmediata. Concretamente, chega dende a Asociación Comarcal de Empresarios, a asociación que está neste momento traballando na organización de unha charla sobre as obrigacións e responsabilidades das pymes en materia de prevención de riscos laborais. Esa charla será o vindeiro martes, día 2, ás 8 da tarde. E os puntos a tratar serán a legislación aplicable, os riscos e as medidas preventivas, as consecuencias e sancións derivadas do seu incumprimento, a coordinación das actividades empresariais e, por suposto, vixiancia e saúde. Esta fin de semana foi unha fin de semana fría, pero non en todos lados. Concretamente, no Pazo de Exposicións e Congresos houbo boa temperatura e é que organizábase unha xuntanza, máis de 1000 persoas participaron nesa xuntanza que nós tamén quixemos traer en imaxes. Concretamente, foi o noso compañeiro Pepe Castro quen se desplazaba ata o Pazo de Exposicións e Congresos para ofrecernos o que agora verán vostedes. Falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be
because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Raindrops are falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Bueno, en representación del restaurante Salagradín os voy a explicar un poquito lo que usamos para hacer esta gran comida de 1100 personas. Nos hicieron falta unos 130 kilos de garbanzos, 30 kilos de pata, más otros 30 de estómago. Usamos también panceta. Después el menú, aparte de los callos, consta con paleta, de los cuales nos hicieron falta muchísimos kilos, 250 kilos de paleta con patatas, guisantes. De postre llevan tarta de mousse de chocolate, servida por una pastelería de Cuntis, Antochos. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying. En tempo deportivo, despois terán máis información, pero hoxe queremos achegarnos a un empate importante diante do líder do Club Deportivo Estradense, que empataba a 2 goles no Carballiño. 2 goles, eso sí, nas postimerías do encontro, pero que agora lles ofrecemos. Son os goles que deron un punto a un Club Deportivo Estradense que estaba perdendo por 2-0. Finalmente, o resultado de empate a 2 fixo xustiza polo que desenvolveu no terreo de xogo o Club Deportivo Estradense e os puntos chegaron para a Estrada. Xa lles anticipo que despois deste tempo de información, xa en Deportes teremos unha máis ampla información precisamente sobre o Club Deportivo Estradense. Antes da despedida, os titulares. Típicamente invernal, con la influencia de una borrasca que nos traía pues inestabilidad, precipitaciones y cota de nieve en valores relativamente bajos. De hecho, durante la jornada de hoy lunes la cota de nieve ha llegado a situar tan solo a 500 metros de altitud. Si bien durante el fin de semana, pues el sábado estaba sobre los 700 y ha ido bajando progresivamente, como digo, hasta la jornada de hoy lunes. En personas nos hicieron falta unos 130 kilos de garbanzos, 30 kilos de pata, más otros 30 de estómago. E aí salen as contas que se están manejando actualmente. Si dividimos 8.000 millóns por 45 millóns de habitantes, salen 177 euros por habitante. Multiplicado por 22.000 habitantes na Estrada, salen unha inversión na Estrada cercana aos 4 millóns de euros. Pois non hai nada, punto e final. Dentro de uns minutos, xa saben vostedes, será tempo para Deportes en punta, aquí en Estrada Televisión. Ata mañá, saúdos, moi boas noites.